fata uyu muti uze ugende uwushire mu mazi umuhe Brigitte anywe. No kumukiza no wiki uyu muti. Wo kumukiza wo kumwica. Sa Senge amaronko menshi kwera ziba amatwi kubera iritunga niyo mpamvu uriko uriyumvira je kunsohora nk'ubunyegeri. Erega naho nopfa iritunga nta n'utuntu tungana uko wasigarana wowe canke wotorana kuko bientôt Benjamin azovyara umwana niwe azokwandikwa kwa aya matungo yose. ngo munkubura nk'akanyegeri. Sengero nderi byawe kuko amaronko menshi aziba amatwi. Umva ndakubwira ikintu kimwe. mana yanjye noneho abasenga musengere Brigitte bakunzi ba 72 Hells season ya kabiri episode ya kabiri nanone nayo yasohotse. Trailer ya episode ya kabiri kuri season ya kabiri 72 Hells yasohotse, ariko abasenga musengere Brigitte nyuma y'uko umwicanyi amuhushije bikomeje kugorana. Nyuma y'uko umwicanyi yashatse kumugandagura amunize, noneho bagiye gukoresha uburozi. Abo ni abandi nanone ni ukuvuga ngo bamutangatanze hirya hakuno hasi hejuru. Ntabwo ari wa mwicanyi gusa, noneho rwose mana yanjye mumusengere kuko bikomeje kugorana, bikomeje kuba ibibazo. Baramushaka, umutwe we barawushaka ku kabi n'akeza. Umwicanyi ahisemo kuba yamujyana kure cyane, ariko nanone Senge nawe ashaka guhita amuhitana byihuse cyane, aho agiye gukoresha uburozi bwo gushyira mu mazi kugira ngo abashe kuba yamugandagura mu buryo bwihuse cyane. Ni ukuri kw'Imana rero birakomeye. Iyi episode ya kabiri abasenga musengere Brigitte sinzi noneho niba ari buyirokoke. Yabonye season ya mbere ayirokoka, ariko iyi season ya kabiri episode ya kabiri iyo sinzi niba ari buyirokoke, kubera ko yaba umwicanyi wamuhushije bwa mbere yaba Senge nawe agiye gukoresha amarozi. Ngira ngo nk'uko mwabibonye mu gace gato twatambukijeho, iriya ni trailer ya